izulu lingena ekhaya. Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma ukuthi umusha bakithi shall subscribe ukuze nawe-ke ungaphuthelwa okuningi esikhuluma ngakho. Kunobhalile nje kuma-comment ngizolokhu ngithatha comment, ama-comment ancancane. Awungaphuthuma ku-YouTube ucinge impendulo, uscroll-e bakithi, ungavele ubuke kanye bese uyabuza uthi ayikho eyami ividiyo. Cha, uzo-scroll uze ufike phansi bese uyayithola ividiyo yakho, hlampe ubuza ngey'bhamu, amaxoxo nani. Ayikho into esingayifaki ku-YouTube channel yethu. Uthi-ke lo obhalile-ke, mina-ke ngiphupha izulu lingena ekhaya kithi izulu. Hawu, lelo phupho libika intukuthelo yabangasekho phela. Kusho ukuthi inkulu intukuthelo abanayo. Bathukuthele njengoba lingena ekhaya kini nje izulu lolu phupho. Kushubile, sukuma. Ningakhohlwa uku-subscribe e-YouTube nisale kahle.